กุมสังนิสมนิปฐุมจูนนิสมนิเลปริยตอันนี้เรนโบว์มิโซชแนลคิร์ตูเลไงทะตุจงจงเตอินจะวายินจุบัยกันบุกเท้าอาจูหุ่นเองมาจันชงจูมณิปุรสไตชงะทารุมโถนะเลียนทำเทงลวินอะไรเดาดัวกะไม่ได้หูเทียนอันชีฟมินิสเตอร์แอนบิรันสิงะมาลักนักลเมกฮีเองอันดอนตีอันไงจังเดานินอาเชียตามาเซแอนบิรันสิงเฮียนมาลักนะอันไอตั้มตักเลมณิปุรสไตบอยนัจงจังเซ็นทรัลเนนะรีพอร์ตอัปเอกเตเลเดลีฮัตโลจงจังอาเตโหลดลินมูมัลตักในลวินฮารุนกีราไม่ได้เตตานะโหลดลินเลียนทำสวยตัวในลวามณิปุรสไตตาอากิรเลนุลกานิจันจันเรโตตักไม่ดาร์สอมปะขัดเลมินิสอมปรุกเวลาขานอิมฟัลขบุยชุงะไม่ได้หูเต็นทารุมโทนะอันจกชกเลตาอันนี้อามากันรอนสวยฟ้าเทรนตัวขานอิมฟัลขบุยชุงะเฮียนเจ้าฟ้าตะเจนมุนเวงเทรนขัดเอามาอิมฟัลขบุยชุงะเฮียนโคลนียังเดวินมุนเทรนขัดอมนะอันในบุกะติจวนนิจันดาร์สอมปะขัดเลมินิสอมปรุกเวลาขานแห่งเจ้าฟ้าเตอันเจนมุนอิมฟัลขบุยอีกาสาวบุลลกอมไว้ไปเวงจูฮัลอันนี้เฮ้ยไม่ได้คอมมูนิตี้เต็นอันทิลตีอันนี้เฟรชไวเลนส์อัตแห่งเลตาอันนี้นิจันขันอิมฟัลขบุยชุงอาเฮียนไม่ได้มีปุยปุ่งคมตะเฮียนเฮตียงเฮียนไว้ไปเวงจูนัชตะกินอันฮาลาอินตัมตักอันฮัลเชบกาเฮ้ยนุนรอนนั่นแหละสวสุลวังชิมชิมาทิลตีนีนสอยอันนี้เฮทิลเทงจงจังรีพอร์ตกันดนนัเต็นหันสอยดันชวนอิมฟัลขบุยชุงอาเฮียนเจ้าฟ้าไตรบัลเตตันเฮียนอาหิมโลวางินไว้ไปเวงโปฮีอันชัวสันไฟเดวเวกตัวเฮลัยมุนาเฮียนเจ้าฟ้าไตรบัลเตฮีลอมดิเซจวนไม่ได้หูเทียนอันเบียไงไทยอันนี้มาเชไว้ไปเวงอาเฮียนมิเจงตูมาอันอมตัวละวะจุดที่จงชวนไม่ได้หูเทียนอันฮัลตาชุมยอมเสียเบิร์จูอันทินริมชิกทักนาตูรินไว้ไปเวงอินเลโลอารัวกอมเมกมิชิงปอยนะอันลัวโลตัจูอันฮัลตาเฮฮีนุนรอนเลสวสวลวังชิมชิมาอันทิลตีนีนอาเชียตันีอันติบอกมาเสกันเบียกปอดเช่นขัดเต็นให้มีเพนะที่ลมประขัดเนียอันเชียจูมณิปุรสเตทสกาลกาเฮียนอิมฟัลขบุยาไม่ได้เจงหูตัจวนลุงออยโลนะอันเนียอันชีฟมินิสเตอร์แอนบิรันสิงันนิวเดลีฮับปันดอนขานเองที่ละโมอาติยมาเฮ้ยไม่ได้หูเตเวนหิมนบิกเลฮิเลเรียสโจฟาเต็นอันลัวดิสตริกชังจังชัวอันนี้เทนตูระเซ็นทรัลสกาลินทบนะอัปเปกอันไปใส่บกอันนี้มาเซอันทิลไปใส่ยังฮีมณิปุรชีฟมินิสเตอร์แอนบิรันสิงเฮียนนิวเดลีจังฮารอนกิร์เฮียนเอ็งมารอนฮอนอันนี้ตัดสิลวะให้ฟังเฮียนชีฟมินิสเตอร์ลักอันลุงออยเหล่านั่นแหละอาไกรวยมณิปุรสเตทสกาลกาลุงออยเหล่านะเลียนตักในอินหันทินริมชิกทักนาตูรินเจ้าฟ้าไตรบัลเตตูมาอันเจนโตเหล่านะไว้ไปเวงฮีอันฮัลตไม่นีนหันสยาติจวนมิเจงตูมาหันโตเหล่าวางินรีพอร์ตกันตนจงอาเฮียนไว้ไปเวงไม่ได้เต็นอันฮัลวังเฮียนนุนนัชชาเนโมเลียมตัวเรโมอันเหล่าอันนี้มาเซมณิปุรสเตทสกาลชวนเฮทิลทิงอาเฮียนแอคชั่นลักนะประคัดมาอันนี้ละว่าไว้ไปเวงฮัลตูไม่ได้หูเตมันตุมนัดหัวโมอินตัมตักฮัลเชตุเตลกาเฮียนแอคชั่นลักอันนี้ตุรทูปอมณิปุรสเตทสกาลเฮียนเอ็งมาปวนจาร์อันนี้ละบกอันนี้เฮตียงอันนี้ตากวังเฮียนเจ้าฟ้าไตรบัลเตเฮียน separate administration ฮีหารังเทียงเวระมินเป็กอัตรุลันดิน central สกาลจูนัตตะกินอันนอร์จุยา majority ไม่ได้ community เตลกาเฮียนอาจวายเชียดเวกนะกันโตมังไอเฮียนหารังเทียงเบรินเจ้าฟ้าไตรบัลเตตันเฮียน separate administration ฮีมินเป็ดห้วยตุรันดินอันนอร์จุยบกอันนี้มณิปุรสเตทสกาล chief minister แอนบิรันสิงเตเฮียนเจ้าฟ้าไตรบัลเตจวนตรนารับทักตักจูกันตัวเมกามาเสจุติไลจวนอิมฟัลขบุยาเจ้าเอเรียประคัดจูรุกรูสวมมังหูเต็นหันใบเลตาอิมฟัลขบุยชุงอังเอเฮปอยคอยนะฮีอัตเลงะลังสารตะกินไว้ไปเวงจูนัสตะกินฮักกางะเฮ
hei hian Manipur Chief Minister Han Biren Singha leadership chu ahlo chamani ti alan tirani antibok hei baka hian Government of India te Union Home Minister Amit Shah le India Prime Minister Narendra Modi te India President Point Manipur State chunga politics in lum let well done internal politics threat hiam tur hian chiatna le harsana kan to mek hi serious takin an ngai tu du lo tin zo na an nei bok India khole tuite hian India Constitution noya hian digna chan vo kan nei thawa ni tina ruk rule suam mangtan min beirang na hi in huat na le in ne chiana chiang taka tilang tu nia India dan pui article number pathum na noya separate administration kan nei chau hi kan ta na in ven na le kan ti thai kan digna chan vo hum him na tur om chunani antibok kanunau zo faten han soi hi thil dik tak po ni in hriata Manipur State Sarkar hian meitei ho te hi thloplo ni se chuan tunang hun security khau taka ken ko anin hnuaya hian imphal khopui chunga ngei kan unau zo fa vai phei te an chen veng hi nasa taka hetiang hal hi thil thleng thailo tap tur ania Central Force tam tak Manipur State a hian thonlu anitoa Imphal Valley le ache vel Imphal khopuya ngei po tam tak anum meka Manipur Rifle Battalion te Manipur Police te po thranem tak anum boka mase chung security tight tak kara chuan Imphal khopuya vai phei veng hi nasa takin han hal al hlua Manipur State Sarkar chuan he chena thleng chung chang hi pakhat ma chanchin kan buat soilai thleng hi chuan puan zarna anla nei lova he poi khoina hi meitei ho ani ti chiang takin halang sa renga mase Imphal Valley based news outlet zongjong ten meitei ho thil ti ani thule he thil thleng chung chang tak ngial po hi engma puan zarna anei mi lo bok ani India Today report unpack dan chuan Manipur State hi nasa takin haboi meka mipuite GI takin hanum mekani antia Manipur State Chief Minister and Biren Singh chuan Union Home Minister Amit Shah nena tuna Manipur State chunga tharum thona thlenthrin dan hi chu political lama po nasa takin ngong anei dona chiatna le harsana lian jok khring chok thai sensitive tak anitoa Manipur State chu nasa takin haboi nuya mase engtiagin nge thila thlen ti chero he chu engma kan soi theilawani ati meitei hoin hanbai seng chain Manipur State Chief Minister and Biren Singh khian Union Home Minister Amit Shah nena hian mun sangjok tlangram area thren khata trangin Valley District mun thren khata chu ronka ania in ka tonna chunga bang chuan hathenga Faizol District cheng civil mi ta chu hadam thak lo takin anoma hei hi nangma nena in kai hnoina lian tak nayani atibok en Biren Singh hian thiam takin Union Home Minister hi thuk zoka meitei hote chenna Valley area district rang te venghim tura chakzoka ke ronpen tura angen na hanideu bera direct takin hill area zofa kan unau ta chu dodal turin tilo masela Valley area meitei hote venghim tura nasajoka ke penle chakzoka marun la tura abai seina hian hill area zofa te dodal turin indirect in angen ti na ani en Biren Singh hian New Delhi hatlona hian dot tam tak aju soiboka zofa tribal village venghim tura volunteer in petachuan an khua ven himna tur hian meitei hoin anron bei huna loin ven himna tur bankar ta siamin anton mun tur te po siam chu anlo siam vengeya mase hei hi soi chuakin helpol militant hoten bankar som pani lai mai an siam chu kanti chevekani tin asoyani amalak na zongjong atang hi chuan hepa en Biren Singh hi Manipur State Chief Minister Nelawin meitei Chief Minister ani ringota nijana po khan Imphal khopui chunga bompuak oma hemi chungchanga po hian Imphal media zongjong an thiam thu soi turin hanron ding chuak ani deu bera Imphal khopuya base nei meitei media nikum kumsang ni somni panni April ni somni pariata activity an nei bak chu nei chunjam mi alo HY News chuan Twitter lampanga an account te rontinung thar lein tuntha June ni somni panni tangkhan zofa te diglona highland tumle thu diklawa puchiat tumin nasa takin tran hanron la tran leta
heti rol hian meitei ten thil diklo anti te thup bo tumin malak na lian tak an nei bok tichuan jana khan HY News Imphal hian pisum thong oinam leikaya bompuak omani ti report andon pea he bompuak awang hian meitei mi pakhat chuan akelelam lelama hliam na tak atura pisum thong oinam leikaya bomapua hun hi nimin chonhudan nile minute som panga vel khani in an report bok HY News Imphal hian an report zeldan chuan he bompuak awanga hliam tur hi thirchar tu ania a in le avel chu ven him na turin fencing anti ahung na tur thir pipe mangin siam atuma mase heng thir pipe te hi tanpungin a in level thir pipe manga ahung kol na tur huna hian adal tu thingthren khat ta chu a thian faya heti lai hian pipe chunga tang hian bom hi apuak ta ni tin an report ani mase he report hi Twitter lampanga nasatakin thudik jok chu hei hi ni tin lai pui siam tumin meitei ho te hian he thirchar tu hi an ruaya mase tipal thil thua an lai pui siam tum hi lo chamin an tipuak ta heiwang hian hliama turani tin an ron soita HY News hian investigation uluk taka kalpuyani hi an hlauni in harriata he news an report hi an report atanga hun reilo tea an noi bo ta daya tun thleng hian mu tur om talo ani helai hian kan zelok du chu meitei ho te hian an media ten thu dikan emo diglowa nemo an thu puana piang hi thlopin an vordar vak vak thina ground na in beina ba ka hian media manga in dona media wara hian an trangrol hleti arhiata Mase zofa kan unau tero du thu samin kan trangrol tok lo niin ahriata kan video report kan ron pek thina po hian comment section lampanga zofa kan unau te thau thau in nialna achoka hei hi thilpoi tak niin ahriata zofa klan trang te hetianga in en ran hun hi ani tolova zofa te bloodline khat jong chu kan zawa in kan trangrol vek ahun toa kainin frontline kan melma te kan dowa nunna tam tak kan lo chan towa nangni ro chuan nuamin lo ti hle mai ti zongin Manipur state ta zofa kan unau cheng thau te indem na thu kan huzau zawa hei hi thil thalo tak mai ania kan ti thai zon thawa thai top kan chuatlang thawa hetianga ron saitu te hi meitei fake account ani ngam ti chui chian ania kan thayang angin kan tracing kan chui zuya mase kan rinang le beisai lawang takin zofa kan unau klan thren khatte ani ti chiang takin kan confirm thaya hetianga in soisel le in phut na te indem na te hi in nei chung chuan engtika ma in trangrol tak tak thailowanga demand in siamang hian separate administration hi mute reng po ni ula heril ru hi tuna tranga in pai bo veka chibilin en thanna hi in da bo vek ani lo chuan Mizoram atanga kan thei to kang zela kan thei top chua kan tran puina chau hian om zia nei lovin nangmani le nangmani in kara har satna ala thleng ngei don ani chuwang chuan in pum khata hrui khat vuana thokhau turin kan ngen tak meu cheu ani Manipur state boina hi thlani don mai nisomnga zat ani toa central sarkar chuan Manipur state boina chungchang sei ho tur hian all party meeting alo ko toa han ko thu chau kha report kan ron pea kha meeting a khan India Today in report anpek dan chuan opposition party krang engemozat chuan Manipur state sarkar BJP in sarkar na an siam na hi paithain president rula joblen chila punghal turin an phutani meeting kai roi tu Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur state boina chingfel tur hian party zongjong te thopui turin kasom chawa inlung ruala ke campaign ho hatrulani atia mase opposition party ten angen le an demand ber en biran singa kai roi Manipur state ta BJP sarkar thriata president rula datura rotna annai rochu Union Home Minister Amit Shah hian president rula da hi boina chenfelna ni lawani tin achangani all party meeting a hian party krang engemozat tantela chungzinga chuan BJP te opposition party lianber Indian National Congress te Uddhav Thackeray Shiv Sena te Trinamool Congress te Mizo National Front le Bharatiya Janata Dal te AIADMK le DMK te RJD te Samajwadi Party te baka Delhi sarkar na siam back to Aam Aadmi Party te antelani
he meeting nei nuwa hian India sarkar lai pui chuan Manipur state chungchanga hian thutluk na an siama valley area anti phaizola meitei ho in khornabik meitei dominated area hi and Biren Singh hian administration zongzong te alakeng konga Mase tribal te chen mun Hill district rang Hill area zongzong chu Union Home Minister Amit Shah hian administration zongzong chu akeng ko ve thung don ani tin thu chu an siamani mitren khat da chuan hei hi separate administration an nei theina turata na mason na step pakhata an ngai thu an soya Mase Rainbow Mizo channel chuan kan ngai dana chuan hei hi mason na lam ai ma in ruam man lok sa plan fel tak naya thilti na niin kan thria achan chu Union Home Minister hian ram chunga boina thengle thil dang chi ranga in nam hoina tur le boina tur anga hlea chu wang chuan Hill area district rang khoima bera po hian amuna ron thut chila ro rel na ron ken ko tur hi chuan amman lo tila kan soi dik berome indirect in Manipur state chunga Hill area rang te hi aron obdon tina anideu bera chumitan chuan Manipur state governor amang thaya Manipur state security advisor Kuldip Singh po amang thai boka heng Manipur state ta top official zongzong te hi tuna sarkar na chalmek tu BJP sarkarin athunun vek ani wangin Zofa tribal tetan hian thulom om hanite chiamin hariat lawa Mase an chief minister and Biren Singhan Hill area thunai na anei tak lo nai ro hichu meitei ho te hian an lan na hlenin hariata lungoi lo na te po an lan tir bok ane Union Home Minister Amit Shah kai khroina hnuaya all party meeting an nei chungchanga khan han kire lok taila rodna dang pakhat anaya chu RJD party tanga rodna lo lut ania RJD party hian Manipur state ta thilthen mek dan chu history mai baka Indian territory geographical landan tidang lam vek thaitu ania Mase he boina chingfel tura om zanai taka malak na ro chu central BJP sarkar hian engma anei lawani antia hebaka hian Samaswadi party le RJD ta chuan keini party panhi te hian chuan Manipur chief minister and Biren Singh hi ani na tranga soisel na le thule ommia lo tura in nuk dok turin kan phutani anti BJP ten all party meeting an kau hian omzia hanei te chiam lawa an tum angin thil an kalpuitlang thawa hei wang hi hanimai thaya parliament in thlan pui lawam le tura BJP te hi paithak ani thaina turin opposition party rang ten in mukhom na an hoi hot zui tabok ani central sarkar lampoin an din mun song nge ani thaina turin malak na anei chunjom ve ngalwat boka India Prime Minister Narendra Modi chuan US le Egypt atlo nuwa India aron hoa Palam airport a BJP National President JP Nadda chuan along muakani Daily News and Analysis report anpek dan chuan Prime Minister Narendra Modi and Union Cabinet Minister te meeting nei tura akau hi Manipur state ta thilthen dan chungchang ngai tu tura in ko khom na angtak ania mase chu thil chu an focus ber haniam te ro chu hriatani lawani antia The Shillong Times in report anpek dan chuan Prime Minister Narendra Modi hian high level meeting akawa cabinet minister te antela Manipur state boina chungchang ngai tu turang takin he meeting hi ko ania Modi hian US le Egypt atlo nuwa India leilung haron rapa India leilung hara tranga darkar sompani chau araltia he meeting hi kauzui ngal ania heta hian Manipur state boina chungchang ai ma in Amaloka all party meeting Union Home Minister Amit Shah kai khroina hnuaya anlo naya opposition party rang ten Manipur state boina hian state sarkar le center chu ahlo chamani tia an puna chungchang hi an sei howani anti India media dangjong ta chuan Manipur state boina chingfel tur hian Union Cabinet Minister hi thut khomani thu an puang veka Mase hei hi chuan lammai niin hariata central BJP sarkar hian harsat na atoka mun ranga mi puiten daudal na anlan tira tuna hian Delhi sarkar Aam Aadmi party nen boina le harsat na anei meka India Supreme Court meu ain rol atulta hemi chungchang hi toite hanthir zui lokila lia hian Aam Aadmi party te hian sarkar na hanchal ma khachuan Delhi sarkar hnuya civil service officer ta chu
Delhi sarkar na siam tu ten an chunga azawain thunai na han nei tila atoi zong in afia berome mase Aam Aadmi Party ten Delhi sarkar na han siam nuwa khan BJP chuan hen thunai na hi li sakin Delhi sarkar nuaya civil service zongjong ta chu central sarkar chawin sik soya tidang lam thai turin thunai na anin peya heiwang hian Delhi AAP in sarkar na hanchal nuwa harsana tam tak anto pha ani hemi chungchanga hian hunenge mochen Aam Aadmi Party te hian Delhi sarkar na hansiam nuwa petition thelu anita India Supreme Court chuan thakalta meini som pakhata khan India Supreme Court constitutional bench chuan thutluk na ansiam ta he thutluk na hi Chief Justice of India Dr. D.Y. Chandrachud chuan hapung jara Delhi sarkar hnuaya civil service zongjong ta chunga thunai na hi tuna Delhi sarkar na siamek tu AAP sarkar nena hian thunai na ahlan leta ani Aam Aadmi Party te hian Supreme Court mewin thiam achan tira an thunai na apek leta ka wang hian hanlom hlea tichuan services secretary thak na tur order chu Delhi sarkar chuan hati chuakta atoi zong in saitaila Delhi sarkara services minister in he thu chu asiam hi omjanai thaimia lo turin governor chuan adang chatta ani tichuan India Supreme Court constitutional bench in thutluk na asiam meupo BJP sarkar chuan za zolawa hetianga hadan jata ka wang hian Delhi sarkar chuan ti ngai na an hrelo ta hlea hetianga Delhi sarkar na siam tu Aam Aadmi Party te hril hai taka anom mek lai hian India Supreme Court hian nipui chol an nei don ani ti hrelok rang Supreme Court in nipui chol an nei ma chia azana zanin meini som pako jana khan Central BJP sarkar chuan dan lailok ordinance atlang jarta Delhi sarkar hnuaya civil services te posting le transfer zongjonga India Supreme Court constitutional bench in thutluk na alo siam to kalin Delhi sarkar Aam Aadmi sarkar in thunai na anai chu Central BJP sarkar chuan he ordinance mang hian achu sakleta ani heibaka hian India ram chunga politics sa thilthleng lian tak tak mai tuna hian haumeka heiwang hian opposition party te in mu khom na aum deuh reng boka tin BJP lam hian in mu khom na anai deuh reng boka Manipur state boina chungchang po heng opposition party te in mu khom na hian soilan thin ani boka engtingin nge boruka kaljel don ti hi ahriat tolowa he boina hian central politics thlengin ahmong toa India National Congress chuan an party hroi tu Rahul Gandhi chu Manipur state lo turin schedule program antlang jara June nisom ni pakwale nisom thungchung hian Rahul Gandhi hian Manipur state atlo dona hemi chung hian Imphal khopuya le Zofa tribal te anchen tamna mun lamka ramhan lokang chuan civil society representative tenen income na hanei dona Rahul Gandhi hian mun ranga relief camp te tlo turin ramhan na asian to bok ani ole khati jong kha tuntrumata na report kan bot sai thaite nilephot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu don dia